أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ثم أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه التي هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين. قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله حميدا. عباد الله، فإن من المناسب في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الشهر وفي مثل هذه الأيام أن يكون الموضوع في حث على صيام شهر رمضان وذكر أحكام صيام شهر رمضان، إلا أن هناك موضوعا له أهميته بمكان، له مناسبات ينبغي على الدعاة أو أقول يجب على الدعاة أن يتصدوا هذا الموضوع في مثل هذه الأيام، لأن هناك دعاة كثر لا يتغافلون عن هذا الموضوع وموضوع رمضان وما يتعلق بأحكامه. ولذلك رأيت في خصوصية نفسي أن أتحدث عن هذا الموضوع المهم بل أهم من كل شيء في هذا الوقت الذي نعيش فيه، ألا وهو موضوع تكريم الإسلام المرأة المسلمة، أي المرأة على العموم والمرأة المسلمة على الخصوص، كما ستسمعون إن شاء الله سبحانه وتعالى. يتيودو الله سبحانه وتعالى ودو الله مولو تدودو waruɗo ko o yettire yettuɗo hoore mum mo hatto jena e yettore goɗɗo, en yettimo, en jarnimo, en qirritanike mo, en anditanimo, en torike mo yo waɗɗo en jiyaɓe makko yettoɓe mo, jarnoɓe mo, anditanoɓe mo jemma e ñalawma bimɓe kikiɗe. en seediki ala reweteɗo e goonga dewal nafa ngari ɗo lorramo rewali si wona kanko tun allahu subhanahu wa taala. en seedike nelaɗo men muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, en seedanike ɓe kadi ɓe yettini ha timmi. en torki allahu subhanahu wa taala ɓe ɓeydu jamɓe kisi e teddugal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo muhammadou sallallahu alayhi wa sallam e ɓe guureji maɓɓe ɗin e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala gomɗinɗo iwtiri ɓawa ɓeɗo ha ñanidal ngal dari. siɓɓe juɓɓe tedduɓe mi yamiri on onon e min en fof yen hawtu hulen allahu subhanahu wa taala, nde tawno ko ɗum ɗon woni ko ɓuri hittude e ko Allah on woodiniri nde ɗo ɗen tagore, ko ɗum woni rewgol mo, hula mo e rewa mo e laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray fewndo o saa'i ɗo e ɗi nokkeli ɗo e ndu lewru ɗo ko duwa yewtede ko fi ko yowdiri e suumaye o, e morde e ñaawoji horugol suumaye e naforeji koni e horugol suumaye aduna e lahara. kono mi woodi kadi ko weeɓiti ko duwa yewtede, ko jaman duwa annintinede, ko haqqille jaman duwa yiltede e mum annintine fota. ko ɗum woni ɗum ko wondema l'islam, diina men l'islam ko Allah suɓi suuti kan, ka o wi kon inna dina inda allahi l'islam, diina kan ka Allah ko l'islam. ka o wi kan waman yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu, kala jogitiɗo ko wona kan ɗon diina o jaɓantama. kan ɗon diina no teddini tagore Allah nen fop, kala ko wiyete bani adama kan ɗon diina no jonten ɗum teddugal. wala qad karramna bani adama, Allah yimodi min teddini ɓiɗɗo adama o. Allah subhanahu wi wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla, himbo jonniti diina kan no jonniti goto ɓe haqqe kon digi handi ko. jamano duwa annitinede ɗum tentini noon andintingol jama on
ko l'islam jonniti sonnaɓe ɓen teddugal maɓɓe ngal, ko l'islam waɗani sonnaɓe ɓen, ka l'islam tawi sonnaɓe ɓen ɗon e ka l'islam ari waɗi sonnaɓe ɓen ɗon. fi hon ɗum noon oɗo mawdu. sabuna noon hande organisation ji aduna yankoji no waɗa hino holli wondema l'islam no yeebi fi sonnajo, l'islam no jatti sonnajo haqqe mum, l'islam moƴƴana neɗɗo e sa'i o sa'i e nokku o nokku e alhaali o alhaali. haray ko organisation ji yimɓe ɓe Allah tagi wooda ɓe ɗanotoɓe fina weeleteɓe ɓe shahu mum memminoto yejjitoɓe, ko organisation ji ɗi ɓen ɗo waɗi ɗin ko ɗin ɗon jonniti oɗo sonnajo teddungal, wona wahyu rabbu samawati wal ardo. tawi julɓe ɓen no hana annitinede nde ɗo ɗen toɓɓere nde tawno noon suumaye on hande nokkel ɗin fof mimbaruji ɗin fof radio ji ɗin fof tumbodire ɗen fof ɗum ɗo no yewtede jemma e ñalawma bimbi e kikiɗe. ko ɓuri hewde kadi wooda ɓen fewno ɗo ɓe tawanoma rowani, ɓe tawanoma rowten nde, ɓe tawanoma haray ko ɓe wulnitani tun, tawnoɓe suuma e farlaki ɗum rowani farlike ɗum hikka, e tawnoɓe no farlino ɗum ko neeɓi ɓe wowi e mum ɓe fotata ɗuɗude. kono nde ɗo toɓɓere wondema l'islam ko ɗum woni goonga, l'islam ko sahun li kulli zamani wa li kulli makanin wa li kulli qawmin. l'islam on hino ila ñande nelaɗo nela, ila ñande qur'ana jippi e nelaɗo ha Allah rona leydi makko ni o tagga leydi makko ni o darna dargal makko ngal, ko l'islam yaadete fiyo aduna o moƴƴu, fiyo yimɓe ɓen heɓu ɓuttu e polgal. ko majam on annitinde nde ɗo ɗen toɓɓere. sabuna noon no gasa anduɓe buy ko fewndi kono no andi ko min mi faala haalude, hiɓe andi ko fewndi, ɓe andi ko feƴƴi ko neeɓaali, hiɓe suti ko nde welsinanogol julɓe ɓen e diina maɓɓe kan, ha julɓe ɓen sikki joni diina ko lutti ko e julde pet. si on tigi sallijike o juuli haray o fuɗɗike diina, o timmini diina. julde ko juz'un basitun fi din l'islam. Allah ko wi udkhulu fi silmi kaffatan, naate ka diina on foppu mon, naate ka diina e ka fof makka. Allah wi ya ayuha alladina amanu aminu, kono ɓe gomɗinɓe gomɗine karmo koɓɓe maaki ko hollugol tambi importance l'islam o wondema hayfus al-islam ala sera. l'islam fof ko tumbo woni, l'islam mara sera, sa ƴette kunɗa acca kunɗa ko ya jogi to fuu. afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, on ƴette yoga acco yoga, na ɗum Allah addiri sharia. fala bulde juɓɓe ɓen andini ɗum wondema l'islam ko l'islam jogi teddungal, ko l'islam arno tawi bani adama, ka tawi bani adama ɗon hino e macca ngako, ka tawi bani adama ɗon hino e gurdam mummunte, l'islam eggini bani adama ɗon wattimo neɗɗanke, sennidirimo e mummunte, holli bani adama ko tedduɗum. hande kan noon arti hayatul jahiliya, hollugol wondema l'islam no tooñi yimɓe ɓen tentini oɗo sonnajo. fala budda watten hakkille ko ma jiwga nen taguɗo en, ma jiwga nen shari Allah, ko enen ɓeɗo julɓe jiwganta shari Allah. Allah wi wattaqullaha alladi antum bihi mu'minun, hule Allah onon ɓe wiɓe on gomɗini. si gomɗinɓe ɓen jaɓali jiwgande l'islam on, l'islam on jiwgantake. si l'islam on jiwganaka, Allah ittay fewndiɓe ɓen o adda woɓɓe goo. fa in yakfuru biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. si tawi on salike on jaɓali onon, Allah ittay on adda woɓɓe goo. mi torki Allah ta en salo ha Allah itta en. fala budda jonnite l'islam holle wondema l'islam men on mo Allah jippini e nelaɗo on, ko on ɗon woni tedduɗo, ko on ɗon jonniti bashariya on, teddungal mum ngal. kala ONG, kala juɓɓudi, kala ko waɗa jonnitali bani adama teddungal mum, woko l'islam jonniti teddungal mum. bal on yiyay kala o organisation waɗaɗo ɗo fi jonnitugol bani adama teddungal mum tentini sonnajo, haray ko fenade, haray ko contre l'islam woni, ko yaltingol yimɓe ɓen e peewal ngal Allah addigal, jokkina ɓe peewal ngal Allah adda. qul inna hudallahi huwal huda, wiu peewal Allah ngal ko ngal woni peewal. qul innal huda hudallah
yu peewal ngal ko peewal Allah ngal. Fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Si ɓe gomɗini ɓe jokki suko jokkuɗon ko ɓe feewi, si ɓe jaɓalno ko kamɓe ɓoyli ko julɓe ɓen feewi. Kono ko si julɓe ɓen jaɓi iwtide ɓaawo sharia are ndaron alqur'ana hino hakkundeji men jamma e ñalorma bimbi e kikiɗe, kono ko nde huutorakon kaka intérêt personnel ko ɗon qur'ana wona huutorode. Amma sunna nela ɗon haddith fala haraj fe min mukadhibin wa min mudaifin. Sunna nela ɗon ko wi o ko fenande wi o na gonga. Alqur'ana e sunna lutodiri men ko qur'ana ɗum men jokkata ko sunna o wi ko kalla wa hasha wa man yuti'i rasula faqad ata Allah. Kala ɗoftiɗo nelaɗo hare o ɗoftiki Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Son ɗoftike nelaɗo on feewi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ko nelaɗo jonni o jaɓe ko waɗi o accite. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يورنتو بمبنو لوندا دي يميرور الله إنلادو ها هبا بفتنة كدون شركو ما هبا بلتس بما يبلتوي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آيات كثيرات واضحات بينات في كتاب الله وأحاديث كثيرة لا تود ولا توصى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأين المسلمون من هذه الأحكام ومن هذه الآيات؟ يلا وين جيغون أبي الله نلالو مسيب بجول بتدو بناري الإسلام جوني سنة جو تدو على هواري غوركو. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وما يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما innahu alimun qadir. Allah ko kanko je asaman e leydi mo taga kala ko faala o ko ra wobbe rewbe tum karmo ko be make qaddama Allahu nisa ala rijal li idami makanatihinna fi mujtama'in nas. Allah ardini do rewbe ben e do worbe ben hollugol valeur sonnajo on hakkunde yimbe be valeur ko Allah jonni sonnajo on ko يهب لمن يشاء إناثا ونكر الإناث وعرف الرجال لدلالة كثرة النساء على الرجال. تندينغول وندé ma rewbe ben ko kambe buri duudude worbe ben o ardini be kadi o watti hordon tindingol teddungal mabbe ngal e hittingol fi mabbe ngol. Ko l'islam arno ko e andube tarikha ben andube jangube andi ontu mabbe hebe andi kal islam tawi sonnajo kanat mar'a sil'atan tuba. Hari ko marchandise yeyeteɗo teddungal ala Allah subhanahu wa ta'ala ari teddini sonnajo wala tankihu ma nakaha aba'ukum waton jombugo bemmo babira mom be jommude goddo roneno ɓeygu bemmu goddo roneno ɓeygu bemmu sonnaɓe hari ko ireteɓe sonnaɓe ko leni jaseteno si goddo jibinanama sonnajo on ɓiɗɗo ɗon ko iretenoɗo hari si goddo sonnajo mum sowike ɗo yo ando siko gorko ma siko suddiɗo haray yeso makko ngon no ñirbini si o beltinama ɓeygu ma jibini sonnajo a innay ko niwre jemma bappa ka yeso makko. Wa idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min an-nas min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hunin am yadussuhu fi turab. L'islam ari wi la nani bani adama jogorte ari burigol mari valeur ɓuri sonnajo burigol mari valeur ɓuri sonnajo wurere no mari valeur ɓuri sonnajo. ɗen andi issaji ɗin qur'ana yewtiki en sunna yewtiki en sira nelaɗon sallallahu alaihi wasallam yewtiki en. L'islam ari itti sonnajo eɗi probléme ji fof ko ɗo waɗi seydna Umar radiyallahu anhu wa arda faruq hadhihi l umma o inni ma kunna na'uddu linnisa'i amra hatta anzala Allahu fihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam. wonni hari men konta sonnaɓe ko fus minen kontino sonnajo ko paaniwal korowal mirawhum gollitirte ko haalanna hawke ko ɗum men kontino mirawal ma sa gollitingal ngal ɓoltike ma ngal tufike a ƴettel ngal liɓa ka jogue sodoyagol ngal go wadda ko noon men jogorno sonnajo ha Allah jippini ñawore fi sonnaɓe ko jippini o waɗani ɓe geɓal ko waɗani ɓe. Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe geɓal dondi lirrijali nasibun
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Allah subhanahu worɓe ɓen no mari geɓal e ko neniraɓe e babiraɓe e ɓaɗondiraɓe acci kon wan noon kadi rewɓe no mari ɗum hari debbo naafi ronugol har debbo ko roneteɗo si babe goɗɗo ma i acci debbo on noon koye geɓal makko jeeya waɗaymo ko ɓen makko waɗaynomo ko hari teddugal ala Allah ari itti ɗon l'islam ari itti ɗon sonnajo on waɗi hande kadi sonnajo on mo mari geɓal ko rono hay siko tigare acca siko leydi acca siko coñci acca siko cuuɗi acca siko mbuuɗi acca kala ko acca sonnajo on no mari geɓal Allah sendi kadi ko donni ɗum Allah sendi e alquran ha lanni tawi sunna on ko gokkunni mari ton geɓal yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi l-unthayayn. Allah wasiiki on e ɓiɓɓe mon ɓen o yamiri on yo sonnajo heɓu yo gorko heɓu geɓal rewɓe ɗi ko sonnajo heɓata kono sonnajo on ko ma o heɓata ko l'islam arani waɗani sonnajo geɓal hay yawgol ka jihaadi jokka ka jihaadi fi ñawdugol nawnuɓe ma yarnugol ɗonɗaɓe ñawnugol banuɓe yarnugol ɗonɗaɓe. Allah subhanahu wa ta'ala wi lirrijali nasibu mimma iktasabu wa linnisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli inna allaha kana bi kulli shay'in alima. ko sonnaɓe landitino nelaɗo menen fi worɓe ɓen no jippo tun honto ko amen kon Allah jippini aya on lirrijali nasibu mimma iktasabu wa linnisa'i nasibu mimma iktasabna. ay mo be ko faggiti ko himo mari won Allah subhanahu wa ta'ala ari waɗani sonnajo geɓal ko woni jiwun ɗon waɗanimo geɓal ko woni nenejo ɗon waɗanimo geɓal ko woni ɗon waɗanimo geɓal ko woni sonnajo jombaɗo ɗon alhaaliji makko ɗi fof Allah waɗanimo geɓal. nde gandi Issa arnoɗo ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ya rasulallah man awla alayya bi husni sahabati ko mbo ɓuri handude e an mi ɓuri moƴƴade e mum neɗo maki ummuk hada l'islam thumma man thumma ummuk thumma man ummuk thumma man thumma abuk pecce nayyi tatije ɗe fof ko neneji ko l'islam tu waɗani ɗum sonnajo yo heɓu geɓe tati won noon no hutorede woni ala hutorede na ko hutorte ko wonanda si hutoraka ko enen julɓe ɓen mari probléme ko si sharia jippanoki woni ella kono sharia jippike kono ɓay enen julɓe ɓen hollal sharia no mari valeur ko ɗum si sharia ji gonadde bappeɗo. L'islam waɗani sonnajo geɓal hari ko o jiwu gokku hari ko honno ko wonno haaju maɓɓe ko ubbugol jiwoy koy l'islam ɓay ari rerɗini jama on e dankagol jiwɓe ɓen fiyoɓe heɓu courage ɓay ɓe andi yawmal qiyama no woodi ɓawo sahaba ɓen ɓe gomɗinde nelaɗo ɓe heɓa aguiɗa selɗo laaɓuɗo hino jeeya ñawoje ɗe l'islam addi wi wondema kala dankiɗo jiwmum bandirawo makko ɓiɗɗo makko o dankimo ha o ne'imo needi l'islam ɗin ha o jomba haɗa joddi makko ni ko aljanna haɗa joddi makko ni ko aljanna woni goto woni ɗiɗo ha ka Allah hande ɗum ɗo woni saabu jama on courage watti haqqil hande kadi e sonnaɓe ko l'islam eggini sonnajo e tana ko l'islam eggini sonnajo e koyera addimo hande kadi e ɓuttu e polgal e ɓantal ko wona noon sonnajo hiɗen andi ado o jombeɗo yaka modi makko kaka ban makko woni ma ka bandira makko ɓen koto makko ma miñam makko ko ɓen noon heftata fi makko ma bappa makko kanko ko lazim o heɓa ko wiyete ko waliyu l'islam waɗe mo waliya wilaya on ko ma goɗɗo wonanamo kanko sonnajo ko o fawteteɗo coñci o fawte ittini koye soƴƴari hirani o fawte e suudu o timminan e kadi Allah no farli ɗum e hoore babira ɓen ɗo e sonnaɓe jom si sonnaɓe jombama ɓe ari ka moodi maɓɓe Allah no farli e moodi maɓɓe yoɓe waɗanɓe ɗum ko ɓe heɓayno ka ɓen maɓɓe Allah no farli maɓɓe Allah farla e sonnajo ɗiɗo ɗen piiji ko Allah farli e sonnajo kon ton e yi ayi kono sonnaɓen e enen jogiiɓe sonnaɓe ka sonnaɓe men enen ɓe resuɗen men e ka ɓiɓɓe men ɓe jibinɗen men e bandiraɓe men ɓe kafuɗen ɓen e Allah nantoyten fi maɓɓe yawmal qiyama sabu noon haqqiji sonnaɓe hande no yeeba kala yeebande ko ɗum waɗi woɓɓe goo no moƴƴini to shari'aji ari jonni ɓe hande ko ɗi wona ƴettede coobe mawnine wasi diina araali wasi diina ala wasi ko wiyete diina andaka ɓente kon alqawanil wadi'iya al kufriya ko ɗi ɗo wona farlede hoore sonnaɓe men ɓen hande ko ɗi wona doganede e alhaali nokkiyel ɗin fof anduɓe ko fewni ɓen no andi ko min haalde
julɗo do heɓande dina mum kan hiira julɗo do heɓande dina mum kan hiira an wata taw yimɓe ma ko ittugo koƴe soƴƴa hirto tun si ɗum no gasi sikka a timmi ɗum si onti ko ɗon hatti haray kanko e feetuɓe ɓen e mummunteji ɗi fof koɓe gootu si tawi ko itti ɗum koƴƴe soƴƴari hirande e natugol suudu ɗum o nangue ndiyam an ko ɗum woni haajuma e ɓornagol coñci fiita wirto hara fus a serta e feetuɓe fus a serta e mummunteji ɗi ko sib wonirɗa dow ko kaɗoɗen diina ya ayuha nnasu inna halaqnakum min dakarin wa untha wa jaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu bas almuhim inna akramakum inda allahi atqakum koni tedduɗo e mon wona ɓurɗo ka dambe wona ɓurɗo ka coñci wona ɓurɗo ka cuuɗi labaɗi wona ɓurɗo hay nokku sina ɓurɗo ka kulolal inna akramakum inda allahi atqakum hanniraɗo sallah sallam ɓe maki inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum allah naɗi ɓalli haaja bani adama janɗi fanɗi haaju allah alay ɓum ɓayna ko sunne kembu ko yerko haqqil sora ondi heɓa ko rewiri allah subhanahu wa taala si ɗum ɗo wonali hara nafala ko waranɗa ka leydi ɗo si a jiwnganali dina ma kan o ɗo l'islam o allah jippin hara sitta sa arani par ce que ñande ko yiidoɗa e allah o ata e sitta sa arani yo allah dandu en ɗum yo allah dandu allah suɓaden waɗa en julɓe wona e yiɗi men enen wona e doole men wona e dambe men wona e ŋari men o suɓo en o waɗa en julɓe yiltoɗe yiye ben dina yo allah dandu en allah wi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha abou talibe ko allah fanni abou talibe ko allah fanni abou jahli ko allah fanni abou lahabi ko allah fanni khalid ibnu mughira ko allah fanni abou muid hawla e sanadidu qouraish min amami nabi sallllahu alayhi wa sallam wa min qabilati nabi sallallah alayhi wa sallam allah fanni ɓen ɗum o yeɗi en ɗum enen ƴettude ɗum wattude ngal e teppere yaɓuɗen yo allah dande yidode makko ara kono wawɗen hare moƴƴani fala budde jiwganen kaɗo dina men tambitoɗen kaɗo dina ndaare oɗo sonnajo no l'islam tambitorimo ka dewgal makko l'islam tambitorimo ka dewgal makko harminani modiɓɓe maɓɓe ɓen sonnaɓe ɓen walinani ɓe sharia harminani ɓe lorrugol rewɓe ɓe sabuna debbo ko low ɗum si o heɓali gorko huulowo allah o mara waliyu o lutta e kondan e koyere wonɓe landede ɓen ka saare ɗo ɓen no andi lande areɗe ɗen sonnaɓe ɓe tawi mara wilaya ɓen ɓe mara mawɓe ɓe mara dariɓe fi maɓɓe ɓen ɓe heɓali modiɓɓe huuloɓe allah ɓen no rondi probléme ji e nde saare e o aduna ko allah tun addittiri muɗum ko ɗum allah ari harminani modiɓɓe ɓen yeebugol ɓeɗo sonnaɓe allah subahana wi askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun nare l'islam no wallinani sonnaɓe si a jombi honnumo ka hoɗuɗa ɗon sellantama jomba ɗo koɗol to dande to sonnaɓe jeelo hande jomba acca to modi mum no to duuɓi 5 duuɓi 9 duuɓi 10 hino jooɗi hino habbi hino letti façon lette ko allah tun andi ɗe sabuna ɓe mara waliyu modi maɓɓe hulata allah l'islam nde wallinino principe o wi ko ɗo rewete ɓari ɓe jumpi l'islam o ko ɗum waɗi woɓɓe gooɓi occasion ɓay enen julɓe ɓen en wattali hakkille dina kan ɓe wona julɓe ɓe wi occasion ka ɓe rewra ɓe jumpa dina kan ha dina fi dina yejjite kono waɗoyte ɗum yeeso allah ñande dariɗa waqifum innahum mas'ulun darneɓe ko landiteteɓe ñande darna ɗe landite ɗe yeeso allah kono waɗoyten ɗum en yeebi ɓiɓɓe ɓe allah halfini men e bandiraɓe men e sonnaɓe men ɓe ha woɓɓe goo heeɓi occasion ɗon ka ɓe rewra ɓe adda séri aji pénal yeebay ɗi sonnajo on ha ɗum ɗon jokkama dina allah kam wallinama ñande allah lanniti en ɗum kono watte goto ɓe yanto ɗum hoore mum kanko ka makko allah subahana wi qul innama aidukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru mo ɓe yahay lantito ɗum ɗon hoore muɗum ko kanko andi kon ɗo joguiɗi gaynatirdi allah harfinimo ni ko waɗi allah subahana taala wi honneɓe ka hoɗuɗon ɗon allah subahana taala wi wata o lorruɓe fi on ɓittimɓe wala tudarruhunna litudayyiqu alayhim ko jeelo ƴettata sonnajo mum bugoɗo fuuta wi o wonay toon ha o anda ko waɗete wonay toon ha o anda ɗum ɗo dépense allah o yaata o tefata o ƴeewata
mawɓe ɓen faama diina kan si o wowli ƴettetaake jaɓetaake o wona ɗon o lorro haa ɗum wona woɓɓe sabu wonta waɗoɓe fahisha haa wona sabu ƴettuɓe coñci ɓorto coñci hara ɗum no wona ɗon no fijje ɗon no jale ɗon allah subahana wi imalu ma shi'tum innahu bima tamaluna basir golle kala ko faala ɗon allah no suti ñande goo noon o yettoy ɗum allah subahana wi wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu woto jogitoɓe fi lorrugol ɓe ha jaggi toon shariaji l'islam ɗi l'islam no harminani ɗum neɗɗo lettugol sonnajo si a nani sonnajo no heɓe jogii teddugal wona yo lette ko l'islam wii ɗum wona shariaji penale sincaɗi adda kontol l'islam saabu lowugol julɓe ɓen wona ɗin holli teddugal sonnajo ɗum aru tawi sonnajo jonnanoma ngal teddugal ɓuuri duuɓi wulure wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa kala waɗɗo ɗum hara o tooñi hoore ma par ce que o haɓide e tagu ɗon si tawi no julɓe no huɗayno allah diina kan ko haaju maɓɓe kaka diina ɓe yiltoto haray no nani wayi haray no goɗɗo go heɓata no occasion ɓay ko sa sokali suudu ma goɗɗo naata watte hakkil ko ɗum waɗi sonnajo on l'islam no jonnimo si o yehi ha o ɓittike o tawi o lorrike ka dewgal makko no jonnimo plein droit réclamgol haqqe makko yo landi to cergal dagay ka sonnajo landi to cergal illa bi haqqin allah subahana wi attalaku marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud allah fa in khiftum an la yuqima hudud allah fala junaha alayhima ala kulli allah subahana wa ta'ala wi'i cergal ko laabi ɗiɗi pet accita go'o si timmi accita ɗiɗi a wawi artirde nder cergal ngal woni go'o accita kadi artira woni ɗiɗi sa acciti tan mullanni laabi ɗiɗi pet joni noon sa acciti tati on timmi ɗa mari haqqe artigo si goɗɗo jombitoyi hande kadi sertoyi har naƴoyre l'islam no walli joni noon kanko sonnajo si tawi omo jogii lorra ka dewgal makko mo wodni makko jaɓali mo accitude mo waɗi plein droit réclamugol allah subahana wi si tawi on huuli wo haqqeji ɗi yeebo yo allah yedde haray hande kadi sonnajo yo landi to hoore mum ɗen andi barira issa barira o arnoɗo ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo moodi an o mi yawakimo ka diina mi yawakimo ka jikku moƴƴo kono si mi wondi e makko mi wona e keefeero nelaɗo faami ko o faala ko sabu no mo ɓitti ka wonki moodi makko welatamo ka nder wonki o wata jonde moodi makko ko hande jontude moodi makko par ce que mo welatamo o wata jontude ko ɗon l'islam harminani babaɓe ɓen harminani waliyuɓe ɓen okkitirgol ɓiɗɗo mum e hoore forcé jaɓuɗen wo saliɗen wo harminani on tigi okkugol mo hoore forcé ko ɗon mayata ka ɓiɗɗo koto an on ko ɗon mayata hara ɓiɗɗo koto makko welatamo kanko ne par ce que ko honɗum won ton ko tabadul garais jinsiya l'islam harmin naya okkitimo kala ka o faala kono ka o faala ka ɗon few hara naya okkunmo ɗon kadi sabu no a lettaymo l'islam jaɓali ɗo nelaɗo wi animo ataruddina alayhi hadiqata a jonnitaymo jardin ko teguno ma ko o wi nelaɗo maki jaɓu jardin o accitamo tawi o faalaka kanko gorko on accitugol sonnajo on par ce que sonnajo on no welamo kono ɓe fotata valeur par ce que sonnajo on no laaba no dari no foti gorko on no kaani hattude e kanugol sonnajo wawanali muñanade gorko on ɗo nelaɗo maki jontumo jardin makko on hetta hoore ma ko ɗum wiyete hulɗu ka l'islam hino dagui bi charte ji ɗin si timmi e landoto ɗin on tuma allah koy ko hollugol wondema valeur mo l'islam waɗani sonnajo on sonnajo wona waɗaɗo ninamala ni tun accita mo be waɗay ko faala acca ko faala ɓay ko ɗon wona rewrede hande kadi juɓɓuɗiji waɗa fi wondema no jontede sonnajo teddugal mum teddugal hongal l'islam jonninoma an sonnajo teddugal makko jonnino sonnajo ma on teddugal mungal jonnino ɓiɗɗo ma on teddugal mungal jonnino bandira ma on teddugal mum ɓay noon a wattali hakkille ɗum a tefali a ƴeewali goɗɗo goo hoɗuɗo e leydi goo moƴƴini ɗon juɓɓudi ari ƴettiɓe ɗo accima ɗon hande kay ko sariyaji ɓen ɗon a goltede ka suudu ma ko sariyaji ɓen ɗon a goltede ɓiɓɓe ma ɓen a susata haalde si tawi no julɓe ɓe jogitike dina mum kan e hoore soɓe ka cuuɗi mum ka ɓeygureji mum goɗɗo heɓatano ka sora
awa l'islam teddungal jama o l'islam teddini no sonnajo neeɓi noon ko l'islam teddini sonnajo ba hal si tawi gorko acciti sonnajo woni hay regal ngal lanni timmi sonnajo on faalama artude daganaki babajo on kay naw artata tawi gorko o wo sonnajo o ɓe faala yiiditude ko kamɓe ɓuri handude yiiditugol e diyo sonnajo okkitire nokkugo ko si tawi sonnajo on faala gorko on faalaka ɓe ɗaɓɓanamo gorkugo allah wi wa ida tallaqtumu nisaa fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna ida taradaw baynahum bilma'ruf dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wa yawmil akhir dhalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu antum la ta'lamun si tawi gorko ɗon ko yewta ko waliyuɓe ɓen si gorko acciti sonnajo ha cergal ngal timmi par ce que fanni kaka nder cergal hare ko ɓeygu makko fanni cergal ngal timmal aranal e ɗimmal hare ko ɓeygu gorko si cergal ngal noon tibbi hande kadi o yalti e edda hande kadi no dagi ka okkitire nokkugo kono si kanko sonnajo on o faalitama gorko on faalitama sonnajo on no harmani ben makko e koto makko e musidal makko ngal wiigo o yiltotako ko naare noon siko ni wuuriɗe ɓay ɗum ɗo ko aya qur'an windi wa ida tallaqtumu nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ay fala tasudduhunna ɗo ko wali yuɓɓe yewta ɗo aya aɗo on ɗon dow wa ida tallaqtumu nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf ɗon ko modiɓe ɓe yewta ɗon ko si on accitiɓe ha timmi ay ɓadike timmugol ɗon ida qarabal ajal e so jogitore no moƴƴiri si tawi kadi timma e accitire no moƴƴiri bal si tawi woni a accitaymo l'islam no daginanma no jonnuma ya moƴƴo e makko wa matti'uhunna alal musii qadaru wa alal muqtiri qadaru haqqan alal muhsinin hari l'islam jonnino ɗum sonnajo neeɓi ko enen sakki ɗum ko enen sal ɗum ñande wole ɗen janngude qur'ana bimɓe kikiɗe jemma e ñalawma kono ko si tawi woni sattede waɗi probléme waɗi ko honto qur'an o woni o ƴette o adde o jangge fi hoyu waaqi a ɗaɓɓite yasin ɗaɓɓite hande kadi suuɗe a corteji ɗaɓɓite ndaare kono no jangge fi hoyu ɗum jippinanoma l'islam ndaare sonnajo no dagi ka jomba sonnajo hara waɗnalimo teŋe ɗen ɗon ɓen ta kon ni kaw tafwid no dagi ka hunoɗa ɗon teŋe ɗen hara jonnaliɗe ɗon hino dagi ka ronkaɗe hunade ɗon hunoɗa ɗon to mona sadaqul mithl fo no dagi qur'ana kan noon ari yewti ɗum si tawi woni a resimo a hunike mo ɗon teŋe on naatidi e suudu on serti ko kanko jeeyi teŋe ɗen on sendata fus si a resimo a hunaki mo teŋe ɗen on serti a waɗanalimo hande kadi e teŋe a waɗanalimo hay fus a hunaki teŋe ɗen a jonnalimo hay hunde hande kadi ko tamattu wondi on si a resimo a hunike mo teŋe on serti on naatdali e suudu on fecca e hakkunde wan tallaqtumuhunna si tawi on serti e maɓɓe min qabli an tamassuhunna aɗo on wondude e maɓɓe e suudu wakad faradtum lahunna farida tawi on waɗanino ɓe teŋe ɗen fa nisfu ma faradtum hare kon feccu e hakkunde illa an yafuna aw yafuwa alladi biyadihi uqdatu nikah si wona kamɓe ɓe yaafi ma ɗum yo jomiraɓe teŋe ɗe yaafo ko ɗon gorko teŋuɗo yaafo goɗɗo maɓɓe yafano e allah wino wa an tafu aqrabu littaqwa kono yaafo ɗon ɓuuri ɓadade kulol allah karmo koɓɓen cheikh min ɓe maaki ko gorko on yewta ɗon kanko yo yaafano sonnajo kono so yaafaki ɓe fecci hakkunde allah kulli hal l'islam no jonniti sonnajo on ngal teddugal makko ɗon konno kadi heddi woni ko l'islam waɗanali sonnajo l'islam reeni sonnajo ndaare fi wata o yaltu o wona hande kadi wonɗo wo siiƴay wonɗo wo noddey ko sinnajo accitiri ni hoore mum hay woni sila hande kadi o woni hande kadi miran hu jaɓotirteku o ɓornike peppetum o acciti sukunnu buse ɗe yalti en ɗiɗi yalti e kene hande kadi yiiɗo o siiƴa yiiɗo o nodde haray valeur ala allah wi nelaɗo sallallah alih w sallam ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yu'dayna wa kana allahu ghafuran rahima ɗi jonci ɗi buy añi ɗo hande yo sonnajo ƴettu jonci l'islam o surra ɓandu makko ni e gorko janano ko fi piiji ɗiɗi allah waɗiri sonnaɓe nel allah fuɗɗori nelaɗo sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓayle pellet ɓen ɗon ko hulayɓe allah arti ɓiɓɓe nelaɗo jiwɓe ɓen pellet ko hulayɓe allah e kala sonnajo wonɗo e ley gomɗinɗo fi wata on tigi yeeɓe allah wi ko fi honɗum
dhalika adna an yurafna kon ɗon sendidirta sonnajo julɗo e sonnajo mona julɗo. Si tawi joni sonnaɓe ɗiɗo yalti oya ko ɓeygu Alaji Mamadou oya ko ɓeygu monsieur Pierre mo be maɓɓe no waɗi zippo mum ha ka dow guigue ɗo accitiri ni hoore mum waɗi débardeur no yaha kono andirta oɗo ko ɓeygu Alaji Mamadou oɗo ko ɓeygu monsieur Pierre sendodirta ko ɗum si Allah dhalika adna an yurafna hono ɓurta andire hino sonnajo julɗo on ɗo ala noon ko labatuma jonnajo anditira dina harna en oɗo kadi ko julɗo Allahu akbar Allah wala yudaina hara kadi o lorraka sonnajo si ƴetti o hayso ko tiggare moƴƴere tum o ƴetti dolke timmuɗo gorko jarno wiyatamo hara o daɗi ɗum ɗon itti noon sikki so o buumi o fof makko o surri ɓanndu makko num ala ka o lorre hande kadi dhalika adna an yurafna fala yudaina idan si gonɗo arde wiya hande no arde jonta sonnajo teddugal mum himo yeeba fenande ɓurali nden moodi ko enen julɓe gongini nden ko enen walli dina men kan la gongini nden en torki Allah subhanahu wa ta'ala famin en dina men kan yo Allah arsi ko en jiwal ngol dina men kan hoore soɓe aqul ma tasma'un wa sallallahu wa sallam ala rasulihi wa barak. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman al atamman akmalan ala khair man bu'itha rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al anidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Musidɓe hakke ko l'islam teddini sonnajo. L'islam innitiri sonnaɓe ɓen cortewol yele suratul rijal ala kal Qur'an kono suratul nisa ino kal Qur'an modi valeur ko waɗo ari hatti teddugal ko waɗo ari hatti suratul nisa kadi ngol fof magol ko Allah ɓuri jantade fi sonnaɓen koye corteji tati ko suratul nisa e suratul nur e suratul ahzab. Suratul Baqarah ko fi dawle ɗen jantaɗo suratul nisa Allah ko ɗon janti fi sonnajo suratul nisa wi en sonna o cortewol kamɓe innitiraɓe ngol sonnaɓe Allah wi sonnajo si o resama no waɗɗi si moodi makko wondi e makko suudu hino waɗɗimo teŋe ɗen hara ɗe woni farilla. Allah wi wa atu nisaa sadukatihinna nihla jonneɓe sadaquji maɓɓe ɗin kono laaɓiri pos no timmiri tis ben maɓɓe jeeya ɗin moodi maɓɓe jeeya ɗin yuma maɓɓe jeeya ɗin hada bima stahlaltum bihi lfuruj koko daginirɗon farjuji ɗin konnon ko kamɓe jeeɗu kamo on tigi mo ƴetti o jonni hoore laaɓal pos o fa in tebina lakum min shay'an Allah subhanahu wi si ol ɓe laaɓani on pos ɓe jonni e muɗum seeɗa haray ñaame ella ala e muɗum wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-farida inna Allah kana aliman hakim. Ella ala si on jonniɓe ɓe okkori on haray ella ala sina karma ko ɓen tu wi si ɓe bemma ko ƴetti ñaami Allah landotako mo kono noon teddungal wona yo bemma ko ƴettu ñaama sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi anta wa maluka li abik khilaf hakkude karama koɓɓen toon kono noon ko renete teddungal ben makko ngal nayo ñaamu teŋe ɓiɗɗo makko si wona hara ala ka rewe si wona ɗon ɓiɗɗon kandi wawi muñattele ko ala kulli halin teŋe ɗen ko kanko jeeɗe. Allah subhanahu wa ta'ala farli o wondire no moƴƴiri wa ashiruhunna bil ma'ruf wondire maɓɓe no moƴƴiri kamɓe sonnaɓe. musidɓe ko hombo moƴƴinta teddungal sonnajo ha ɓuri ɗum ɗo konto o heɓata ngal teddungal ɓuri ɗum ɗo joni noon are ndaron wiwɓe juɓɓuɗuji organisation ji waɗaɗi ɗin adnayankoji ɗin fi ko wiyete kon droit des femmes jontugo sonnajo teddungal makko wondema l'islam toñimo wondema l'islam waɗa naalimo wondema l'islam wattali hakkille makko wondema ndaare sonnajo ka maɓɓe moodi makko mara konngol e hoore makko hiɗon andi ɗum miɗo andi kala sonnajo jannguɗo ɗo ha gayni heɓi poste taw ko gollowo ko on organisation mo galta e mum ko on ɗon mari haqqe e sonnajo na moodi sonna hay sonnajo no waali ɓaawo moodi mum so noddama téléphone ka bureau ko ma wono to miɗo andi sertuɗo e ɓeygu mum sabu ɗum ɓeygu makko ko docteur jo ɓe waali ɓeygu makko no waali ɓaawo makko kuude téléphone pensan tawi ko ma o yaha goo ɗiɗi tati gorko on tawi ɗum ɗo marsata tawi ma ɓe waynodira debbo wiile maccitata golle an ɗen waccitade le ñande goo pellet waccitade golle o tawi yeyta ko ɗum o wanda si ko ɗum o tagira fima
ndaare hande hakke ko sonnaɓe ɗin juɓɓuɗi yeebi sonnaɓe hay sabunde moƴƴina hande a tawi sonnajo maɗa ɗon no siññini ko ɗo woni mande wondema oɗo ko sonnaji ko kamɓe andi valeur sonnajo mo Allah subhanahu wa ta'ala wino wa qarna fi buyutikunna ñiiɓe ka cuuɗi moɗon sonnajo mo Allah subhanahu wa ta'ala wino wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma jangi alquran e sunna ka cuuɗi moɗon sonnajo mo Allah subhanahu wa ta'ala wi la tukhrijuhunna min buyutihinna woto yaltimɓe ka cuuɗi maɓɓe sonnajo mo nelaɗo sa sallam maki hadith wonɗo sahihain mo Abdullah ibn Umar filli radiyallahu anhu arda wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha sonnajo Allah lantotomo fi suudu modi makko ɗon e jawdi modi makko wondi ka suudu e ɓiɓɓe modi makko ɓen so ɗaɓɓi goɗɗum goo ko o landitoye ko kanko ɗaɓɓi ɗum ɗon hande kadi si o waɗi o golli e bureau o lantote fi on bureau kono o lantote kadi fi suudu ndum so uditi magasin o lantote fi magasin kono o lantote kadi fi suudu ndum Allah waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun yo goto be do andu yo préparation timmuɗo daragol yeso Allah subhanahu wa ta'ala yeeto Allah konno feƴƴidi ngura hara kadi ɓurana no waali ɓurano dostor al umma ɓura noon addete konno wurirnoɗa konno gurdam maɗan feƴƴiri mesire ka qur'an laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist ɗum ɗen peesire ɗaddoyte yawmal qiyama ko an andi ko honno jogorɗa Allah nelaɗo sendu Allah subhanahu wa ta'ala sendu wi sonnaɓe cuuɗi ɗin worɓe ɓe yaasi on sonnajo mo ara yaasi kono l'islam no wallini so ara ko yaasi kono arta sonnajo no ɗaɓɓa jawdi ko l'islam no walli kono ɗaɓɓirta jawdi sonnajo hino mari haqqe tamalluk kono l'islam no walli kono jegta haqqe tamalluk sonnajo annisa'u shaqa'iqu rijal sonnaɓe ko nene gotoɓe worɓe ɓen kono Allah subhanahu wa ta'ala wi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd Allah wi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat annisa'u shaqa'iqu rijal mankani en ko andugol diina men kanko wi kon sabuna no way wasi joni en haajaka e kanɗon ko haaja ɗen e yeru diina ber ko haaja ɗen e diina kon ko juulugol si feƴƴi ɗon ayinne diina kon ɗon pette ay ko heddi kon arani yen ka cuuɗi men yen ka golleji men yen ka huwondiralji men yen ka alhaaliji men daren si tawi diina no e muɗum daren si l'islam no e hakkunde meɗen ko l'islam woni ɗen gollirde ka hande kadi ɓay ko imma ko sharia goɗɗum ngoo imma ko enen tu woni hottade waɗa hakkunde mbeɗe exemple jonna o yahe daron réunion ji men musidal ɗi ende fof mo ɓen ma réunion musidal kala réunion musidal kano mari sharia ji réunion ji musidal go ko taƴirɗi en ɗam par ce que en halda e fotten ɗe martel ko ittete mo ittali ɗum ɗon mo arari réunion on so waɗi dennabo e yaata so nawni en daroytamo so waɗi ɗum ɗon haaji ma ɗon en taƴu en ɗam en tokka ɗam fi wonɗuno waɗɗan en ɗum ko enen tun jooɗi waɗi sharia on ayna l'islam tawaka almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halala ayna nahnu min hadihi nusus idan Allah ko tagiri en ko fi en jokku diina kal l'islam on yen iwtir ɓaawo alqur'ana e sunna ittabi'u wala tabtadi'u jokke ñentine waton sincu no dagi waɗe renio musidal fiye yurmodir fiye wallidir fiye nafuka men darnen cuuɗi seke laawi waɗe labutani je juulirɗe lekkolji no dagi kono ko ala wifki sharia hewre ko sharia l'islam wi ko si enen tun en jooɗike en kereyi ɗon ɗen sharia ji en wandi en ƴettali ɗin sharia ji weeɓuton e alqur'ana e sunna karmo ko ɓe darne sino feppodiri haren hulɓini woten sikkuɗen jokki soɓe haren jokka soɓe yalla dande en sikkude ɗe jokki soɓe haren jokka soɓe wallahi soɓe kaka deftere Allah woni soɓe kaka alqur'ana e ka sunna woni kala mo jokka iwtiyali ɓawi qur'ana e sunna haray o fijay woni Allah wi dharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun accuɓe fija ɓe jala haccuɓe fija waƴa ko ɗum waɗi yawmal qiyama naatoɓe yiteɓe ten en sakar yo Allah dandu e yiugol ɗum sakko no yaren to Allah wiya ma salakakum fi sakar no jeeya ko ɓe jaaboto Allah wa kunna nakhudu ma alkhaidin hari men jumpayno tu woni men tefata si l'islam ari men jokkay ko wona l'islam si ari kadi men jokkay har na l'islam on tu wonno haaju amen idan kala ko jokketen
akken ɗaɓɓiten diina kan ko ɗum Allah addiri ayeje ɓurana telen guluuji jeego e pawdi corteji 114 ko fii ko wona référence gurdam men ɗan woten ɗaɓɓutu goɗɗum ngo ko wona ɗum ɗo yoni on alaysa llahu bi kafin abda wa yuhawifunaka billadina min duni yo Allah arsi ko artugo ka qur'ana e sunna yo Allah arsi ko wuurgol e dow qur'ana e sunna thumma alamu ya ibadallah inna Allah amarakum bi amrin azim bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi malaikata wa thalathakum fi dhalik qala subhanahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma an khulafa'il arba'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الدين أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا برعايتك اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا برعايتك اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب من عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا الراحمين اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا برعايتك اللهم احفظنا في أبداننا واحفظنا في أموالنا واحفظنا في أهلينا واحفظنا في ديننا اللهم من أرادنا وأراد بنا بسوء فاشغله بنفسه عن ذلك اللهم إن في هذه البلاد اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين برحمتك الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين